फायदि कायसों तिनि कायसा पोस्ट अंखरमानि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नि सिमी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि वैकेंसी फायदा ओमफ्राय नायलायनो फायदि ताम पोस्ट दङ अमतो नांगिया मतो कायसा पोस्ट अनरिजर्व अमो सिनि बागिया ओमफ्राय इको अमोखाय लोअर डिविजन क्लार्क एलडीसी तीनटा पोस्ट कायसा ओबीसी ताइनि दङ अनरिजर्व अरबो रिमानो ओमफ्राय ओंखाय पास नांनाय 12th standard Central High State Board ni education Japan amo kaingo the typing speed 35 words per minute nangnai ओमफ्राय पे स्केल दङरो 19,900 नि सिमी 63,200 जरा एज लिमिट ओंखाय 27 नि सिमी 27 नि सिमी गोबां कायनिया 27 जरा ओंखाय ओमफ्राय कायसा पोस्ट दङ माल्टीटास्किं स्टाफ अरो दङ कायसा पोस्ट एससी रंनि बागै ते एसटी रंनि बागै 4टा पोस्ट दङ अनरिजर्व दङ गरं ओंखाय क्लास 10 पास ओंखाय सिङो अरो को दङ नायदि पे स्केल 18,000 to 56 अमो 25 year नि साय गोबां कायनिया ते और तम important information दङ नायदि citizen of India ना नांगाय अमो नायनायदि करिनायदि अमो notification ani link kori ruana tai नायदि को the closing date for receipt of application अमो आसाम मेघालय अरुणाचल tai मिजोराम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम और रिमानो 70 days ni bisingta tai नायदि कायनि फोटो नांगाय अमो आंगरि नोटिफिकेशन और करिनायदि तमो kai komo oro application form tongo omno print khai fill up khai address ko ojaga post office pan send khai kai angkhata ko te post office te ko na je bai ke send khai na kai oro munadi proses ka panadi kaisa jaga tu siji kaisa jaga from munin mongoro siji tai bojaga honai siji bojaga honai tai amo ini mongrok siri ni ta kai khamun print khairi ro kai nongkha ongkai tini bagai asuno noro nai tongni subscribe khaidi an channel no ang nayo ang naigana besok salo 3टा है के 4टा जो पोस्ट अंखरमानि आबोनो आं अपलोड खालायना हिंतमो ओंखाय सब्सक्राइब खायदि लाइक खायदि ते शेयर खायदि जतनो न ओ भिडियो फुनुबि जाते बरोबो रिमा नांथुंता ग्यामसुनो हमबाय।